Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Skipper tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper tuna today. So es 10 minuti le tula lima le nei fuia songa fua matango fie le lofa malanga le u le tua ua tātou taunu mai foi le amatanga o le nei vai asa fau ua tuana ia tu foi atu vasa o le lava iaso sa tātou whenga iei fi au mtiuti mga luenga ia e whaftai le tua lona lofa malona le lei ua tātou wala fai mai le amatanga o le nei vai aso e ile tali tonunga ia o lo manuia mea si o tātou atunu pa ia mamalu o Samoa i ona tūlanga whaalupea. Ia mai mamalu o whaalutala lei, malu whaale atunu. Tei nane mamalu whaale malo, whaatalofa tuele ngang whaaloalo. Tātou porkalami fōle nei, ia o le whaatala noanga le tātou malo. Ia malau Tusitala ina ia longa puiali i tūlanga talanga me tupu mai lea taimi o le tātou whainga malo. Atalofa tuai le ngangalo ia Samoa nei matunu mamao ta whai o le rarolangi o lo mōma i el tātou whaataltanonga le lei ia taun whainga le nei i le presa le tātou malo o le nofanga tūtonu o lo toa iai whaamtalanga ma mea tu atuai whaamtalanga whaamamonga whaiunga ma mea le tātou malo ia o mato whaatasi fol nei aso ma le pa ia mawalunga le tātou au Tusitala whaatalofa tuai le ngang whaaloalo Afioga mai matala mai au o tātou mafuta. O nei mata upu sa whai wina i le fontanga ar kapeneta i le vai aso na te atu nei manatu e wha longo na ile pa ia malama malu mawalunga o si o tātou watano. Mua ua tofi aina nei le tātou lo ia na te taua vea tiute o le lo ia sili o le sa iai i le whaawawina mai le nei no fo inga na luma na nei na tua na nei o le asololo na te nei na tofia alo i ai i le fionga ia maunga precious chain e a vea malo i sili e taua veina tiute o le lo i sili se ia mae o na whaatino ina le Faasalalau ngalo ia o se tasi na te tau veina fōile nei tūlanga tau aloa o le tātou malo. O le aso sfuru tolu o Ianuari e ana whaiwi nai le au nanga le fo isa vea malo i siri le tātou malo. Na Afioga ia sua e lena Warwick ia mai e le whaititi ai le nganga e whaonga ai le nei avano tāua. E momoli atuai le whaftai tele le tātou malo ka peneta e meise pūlenga le malo. E moli atuai le au nanga a le Afioga ia sua. E le tu e tau whaamatala ina fo i lea tama whanau o le tunu. I ona fo i whaivalo filima i ama me sa ngafa tau li mai nai. Le tau tua ina a le tātou ofisa o le lo i asili a le tātou malo i nei tau sanga i tele. Whailu leo e whai mafonga tāmo moli. A le mia marka peneta pule ngā le malo. Ia e moli atuai le nganga whaafitai ono le soifua au auna. Tau tua malo, ai mai se fo i ona whaivalo filima. Wai umalmanui ai, mea sa ngalu e ai mwha ui na ilan tau tua. I le aso sfurtolu o le masina le nei. I le auta singa ar ka peneta, ua firfiri ai, le fionga ia maunga precious chan e vea malo i sili. Au wha ngā solo aita ulumanga o le firfiri ina o se tātou lo i sili al tātou malo. En sirfia le tātou atunu se tasiri nei o tūlanga a lo ia. Ia matūlanga mawalunga e muli ta i ai le tūlanga o le whautua ina o le tātou malo i tūlanga whal tūla whono.
Ngā whatauli mai nei le whautuaina o le malo i ona vaenga ese. I le whawhawhenga iai ma le Palemene, ma le whaamsinonga, taina ne mata upu umalava. E tūlai mai ini ese ingo manatu malangona I tūlanga whaatula whono. Ma e sa tā ua tele ai le au nanga le whionga ia sua, e le na walwalk I nei tausanga tele. Ma e whaaftaila na au nanga I o le ua a ngai mai le nei taimi, ua toe sa iri se tasi e tau a veina tiute. Ia o le la ua tūlai mai le whionga ia maunga Precious 10. So whingal komsino su whainga ua mata o na toe Faasalalau wina, nei fo I tō whinga le tātou malo. E taunu mai le tātou malo ua maea o na whaia isi o tō whinga. I le tūlanga o le whiriwhiriina o se tasi e tau a vea fo I le nei tō whinga maua lunga le tātou malo e ala I le komsina surfa inga e ngafa o mamata upu fo I wha. Surfa inga I ni mata upu e le o manino e le wafa whenga iai. O le ai ata tau a tangata te tō tasi. Ai meisi se fo I le pui pui ngom mata upu e angai. I mata ngā luenga o lo whenga I mai la tō. Pei tai o le mau o le whainga malo whirwhilia. Ina ia iaile I o enga mau maututu ma le I o enga tāla whengai. A le whainga malo whirwhilia fo. O le la ua toe Faasalalau I nai le nei avanoa. Mai te tala fo I le avanoa mo I la tau sa apalai mo mua. Tala fo I le avanoa mo I la tau e fia apalai tūlanga fo. Ma te tala le avanoa so se tasi lava. O le mamalu o le paia tama whanau o le tunu o lo iailo la tau to mai a to toa. Tūlanga o whainga whaavai, tūla whono. E ngafa tauli maina mo I la tau e fia awai ma fia avea. E matulanga komisina o surfa inga, ta tala le avanoa. Ma le whaua mata na whaasolo le proses, e la tu le tato komisi o la whainga luenga le malo, le whiunga te tifono. Ina ia whaasolo taulumanga, o le Faasalalau ina, o le nei avanoa taua, mo le tato watano. E whapea fo I le tūlanga o le tato hufuanga o le tato su e tusisili o le tato malo. Peon sirfia ia ua maea fo I le taimi o le fo I sa vea. Ma su e tusisili le tato malo le whiunga ia fui mono. A whele, ia e le whai titia fo I le nganga whaftai le tato malo su I fua wauna. A le fo I tama whanau le tato tunu o lolo na taimi. O asasa mailo na sai le amataina le tautuaina. O le tato ofisa su e tusisili le tato malo. Ma o le utatia nei o ngā te tonu o whiriwhiringa. E ala li stoe sa I lia o sesi a tato su e tusisili a le tato malo. Iei fo I ona whainga whaavae, ona le tō whinga le nei o le tō whinga e anga I sa o le tato Palemene. Ma o ina fo I whai mai e tō whinga I lalo o le whautuanga le whionga le whongwhtalai le komisio ngā luenga o tula whantu mau. Ia ma se whautuanga e watu le ao mamalu le malo. Ia ona whatula I eila I o se tato su e tusisili le tato malo. A tāua tele nei tō whinga. O no I, e wā iri umai ngā luenga, o lo whea ngai ma le whono whatonu. O so se sene apa e whao ngā, e mata ngā luenga whalapo ptonga le malo I minister ma le pulenga malo le Palemia ma le kapeneta. O la tau nei, e la tau te sueina tusi ia. Ma la tau li poti atu le Palemene, e le li poti mai I le Palemia ma le kapeneta, e li poti saoa I tau Palemene. O no le tō whinga nei o le tō whinga whalwa vai, mai lalo le pulenga o tō whinga wha Palemene. E tu sao la lato li poti I tai le Palemene, so ai le pule a le Palemene, I li poti mai tu ina mai e le ofisa o le suetu Sicilia le tato malo. Tolu o lo ua wha ngā solo nei le tāpena ina o le wha mautuina o le tato ofisa o le fono I mulino. O lea e wha ngā solo le toe whausia o le wha vai a tō le mota fono. Pe on sirfia na maea o na whausia le whale fono fau. Pe tai olo na wha vai ua mai tauina e te tau na whaise ngā luenga. Lea la u whaile ngā luenga a toa. Mai te lelo na swinga o le ufatu langa ai le wha vai a toa le me mawholafola le a si mati le. Le tū o le whale fono I lunga le teimina nei. O lea ua toe
whaamalosi, enforce, upgrade. Ia matula i se tūlanga, ia aua nei toi Afia inisio, whaafitauli ala i mana e nae, manuti o sima ma me wapena. A toi foi masuinga o leanga i atu i tonu mawhafo. A me se foi tūlanga o le whaalau le leia atili, o le fufuanga ina ia malu pea le tūla i mai le whalefono, i lunga o le whaavai lea. Lona lua, o lea tau pule nei o le masino mei lona whai unga e mai ai le ofisa o le fono whai tūla fono, Legislative Assembly Office. Ma lea ua fufuaina e tapena lona umusaina i le teimitonu o le tātou tutuatasi. Ma ua whaatulanga ai le tapena ina o le Tusitala lo i o le fono usu i le mauta fono le palemene, ma le ofisa o le fono whai tūla fono. O nei whamanianga uma sa tātou mau me le malo Australia sa lātou whil tātou whalfono. E me se fo inisi o pā anga na toi ala lofa me le toi whausingo le tātou ofisa. O na ua maea o na whausia le whalfono ai le i whaia le leile ofisa e tua i ele mauta. Tau na whaipo tu fono le leile no whanga e fio i le whailo tusi le fono mo no ofisa. Po tu fono, library, archive, me umawa pena e tauna mautua maupopo le lai whape umsa nei i le whai ungo me ngafua i le tātou tutotasi. Muli muli i ale ofisa o le ua whatupe lava i le tātou atunu. Peon si fia nei tau sanga e tele a o le taimi o tātou malo longo le fono. Ia, ona tau anga ila i o le paia male malu o li i mta mai te i whai pule whai le ti tono whale ie. E le i mautu se whale le lei e a ngā i ai le taumawhanga tipo o le lobby e tua i ai a li i mata mai te i whai pule. O leo mai ana pāsi ar kabineta, whaatupe lava i tātou tupe whale o leo, lua tesi ma le valu miliona. E toi whausi ai le whale sa motele, toi whaatua i lava le whale o umar na whaingoina le lua whatasanga kalapu, lobby, mo whai pule o le tatu palemene. Ma o nei tau whainga uma le ofisa le fono, lobby e whai pule, ia ma le whaavai o le tatu motofono, o le a whaamoe moe e umusa whaatasi uma le taimi whaamanatu e le tatu tutotasi. Lona wha, ua amataina nei le stala o paia malu Samoa i Samoa nei matunu mamao. E lātou te fia teu whaawhainga luenga lātou tupe le tātou vālele. O le vai aso le nei ua te tala aloa i ai le tātou UTOS, pasir ka peneta le vai aso le te atu nei. E whaangai o i lo le tūlanga i le paia malu o Samoa. E fia teu whaawhainga luenga ma fia vea oe. E te shareholder le tātou vālele. E lua tātou vālele le ta pena e a mata il tātou whamoe moe. Ai ono ua tele le mamalu o le atunu o lo ngā solo mai. O le lau te whasisila lo i atu ai, Samoa atoa, Samoa nei matunu mamao, o le ua tatala le avanoa. E fio mai ai, e whaamau whailonga ina lo suafa, nu umana la whanga malau tupe. Pe lava o na whaatala ulatu le tātou malo, lima se lau tala e amata, ai pule o ele alulunga. Ea, o na whaatulanga i leo le awala o lo o tau mawhai e le tātou registration online. Ina ia mawhai po whea lava le itu o le lalolangi o lo e iai. Le stala, malafo mai lau tupe le teo ngā tupe, ma wha maua i loa, lau i unite ua e teo whaafai ngā luenga i, e leila loifo lima se lau tala o le tātou te amatai. O le wha moe le nei Samoa ma lau tāpua i mai. Ia tātou lima whaatasi uma e tātou company vālele. Peon siri fia, talu main tātou tūtua tasi. E le o longa lava o na tūla i le tātou company vālele i le mea e te tau o na iai. Nā e sila le lei le Vasa Pasifika, pe o fiti le nu me le tasi le lātou tau mwhainga. Aisea, o lo mautu whainga whaavae, le leitu la fono, lima teita ina le awala e te tau, o na whaatula iai investment whape nei,
E le tau o na whaatino whaaporkiki. E taun whaapine ma whaangaioi whaapisinisi. O le lau tā pāire po ia malu o Samoa uma. O ai e fia whai sea le tātou vale le tatala le avanoa. Ma o le whaamoe foile nei, ona o le ati na e au ngā mo tātou uma. E le ngata i Samoa nei, a le pa ia malu o Samoa lo lalampa pa au i atunu mamau. O loutou sao lea i a manuvau. E le ngata i na whao ngā ai le awala, a whaingo fia i loutou malanga mai. A wa e le upulea, wa e lau sea le tātou vale, o lona winga. Wa e pule ina le tātou vaalele i ni vaenga wa iei o sea i to tonu. O le tūlanga lea vea i oe i ama whai whanga i a po le shareholder i tonu le tātou vaalele. O te whiwhi lava e whailo atu. Te tala lea vanoa Samoa uma i nei atu no mamau po whele tafo le larolangi la tātou tue tere noa atili ai le wha mamla maina ma le awala. I le vai aso le nei, o la tu watu ai e le utos. O te manatu e tauno mai le utos e wha malmalama i le tunu le awala. A le ua pā sia cabinet, le awala, wha tino e lor wha moe le tape nai a tātou company va lele. Ia awal wha moe mo le whemalanga inga i le ea. Lima, ia tātou te langona whatasi i le anganga whanonoa. Ia ono le tuua i o le malo i le fionga ia Honorable Laumtia Manu Rinko Presau. O le fo isa vea ma minister kapeneta i le nofo inga na mai nei. Tulanga masani le tatou malo o le momodi o le nganga whaafitai. I ona tō sauninga malona tō teimi e momodi ai le whaalo muli o le tatou malo. E ala e le ngata le seleni mo lona sa. E whapena fo ina ole o le fata lona pusa. Ia matulanga le avel tanga vai le malo. E fai ma whaalo longa, ma whaalo longia. O lana fo iso i fua o una mo le tātou o tunu. E vea nei tū la, ma tuel wha mai senga le whaletua mana no fo alo. Ia me se fo i le tū malo sa whatalua. Ia ono le sa auto whiri mai fo i nei tau sanga eri ma vai atu. A wale tau tua ino si o tātou o tunu. Talo e au tau ola u whangota. Nei fo i sesi o tātou o tū whamaunga. Ia e el tal tununga. Ia ua whamanawa i le tua. Aluenga le fo ia ona wa fai o malo. O le me murimuli ia o le aso lulu le sa malanga tua i tutuila mamanua. Ona o le Laaulia whaapitoa mai le fionga i le Kovana City o Amerika Samoa. Lutena Kovana ma le whainga malo. Presidente Senate. Me se le fong vetelaim tutuila mamanua. Mātou te o atu ona le ausia fo e tutuila mamanua. Se tasi o whainga fau, whao popo i a lato whainga o iei a wal wha lei atili o lato sota inga penga ta whai langi, internet and connectivity, mōl wha le lei atili o le lato wha moe moe. Ia, ma le nei wha moe moe le se wha moe moe le titi. Wa awai mai le se tasi fo company lau i lola langi le kuko. International. Sa matu Feiloaiga ma le Vice President o le kuko le Laaulialemalietoa. Ma sa whai eif so ta inga i le tā ua tele o le Afia i fo i o tātou i nei. O la usaini alo iarwhea ngai ngā tutuila mamanua ma le kuko. Au wha moe se vai tau ia Februari mati. Le anga i mai fo i mo tātou i nei wha mautuina. O le wha moe e tausi mai e toso mai se si ala paipa fau. Mo le kuko connectivity mo tātou i Samoa nei. Ia, o lo tele lava fesota inga vāvala lata whapea. Ma le talitonunga. O le tele elelei. O le tele tau ngofi ai. O le tele sawa ma le lei ile o nanga. Ma le mafu anga le nana mafu ai o na matutu va ai tutuila. A toa ai manisi o sota inga vāvala lata. I le vāla company o lo lato va ia sota inga i tutuila mamanua. E maratato whaalapo pitonga o sota inga i Samoa nei. A mato malanga ai ma le fionga i ngasiata. Minsta o mtanga luenga ma le ripursili a Iolupo.
Ma le wha moe, ia fausia ni a iainga, marilienga, mani mea mau tutu e wha le lea atiri ele tātou Communication Services, mo Samoa. Siri foi nisi po la me la ama iai le na ala leo, a leo wa ele tātou ala leo. Mo le sila fia ele atunu. O le ala leo le na tātou sauni uma iai fai na wha alua i le fitus fu 5 miliona a le tātou malo ele o tau aveina e le tātou malo. Na whai ele wha iunga le whai ngā malo o tūna i atu. HRPP e aver company lea e whata moe wha private company. A o lau lava tele tunungo, company la po poa ma me wha penei. Tau lava nei tau nei lalo le vava ainga le malo. Aisea, o ina e ma wha iai le malo o na wha tonu wha afi tauli. Tau wha manuianga mo le tunu. O le teimilane nei, o le lava tātou te mori mawina. E whai o le taunga tāo tātou so ta inga e connectivity. Ai le o tūlanga le lei mai lava i le mea wha peai. Ua opo Samoa le 4G ma le 5G le aru teimile nei. O lo o mai tauina pea. Le tele o le whaafi tauli. O nei le o sopo loa Samoa le tūlanga. E ngā whatauli mai nai le tūlanga lea. Mai a tonu o le toe toso mai o nisi o wae Faasalalau fau le atunu. Ia, o tire whai atu le kuko. Kuko is one of the biggest international connectivity company in the world. O se atunu, o se company sili o na tele. Lona wha tūlangana, o la tau e tirere la tau sao i tūlanga, tau so ta inga i lunga o penga ta whai langi. Pāua al mele tūri matai i le tātou malo, ia maua uma ele atunu, le awa unanga le lei, taungo fie, toi zauzawa. Ina ia whaingo fie ina whaia tātou connectivity ala ia onga, whale mai, feso o ta inga, o a uma mea le tātou tēnā nau i al teimine nei ina ia maua. Paula le awala au te manatu, e te tau na tātou a ngā ia whaamalia ina uma whaafita auri le tātou te whenga i le teimine nei. Olam tau pu mo mona antala no ina le malanga i tutuila, ma o sauni le kuko leo mai nei ia Februari mati. E whaatau nuu mai le tana noanga o le tapena. O le a fufuaina foi le whaatara tana noanga ma le tātou atoa Samoa. I le vai asolo na lua, vai asolo na tolu o me a ngā fuai le tapenanga o le tātou sisi ngā fua. Ma ua tele mta upu whaatara noina ma le whionga le riko vana lona mua. O le whaamautuina le puipuinga o le tātou security a le whalau whasaina. E mei se tūlanga o le puipuinga lava ina ia malu i whawhea mo malu i whare Samoa. I le au ina mai o whawhitau di SS. I le teimine nei. Au le e toi ngā tia le tūlanga o lo iai le te le whawhitau. Pea ua tō vai Samoa nei. Le loi fo tō varu sfultangata le tā fia taitang malala. Ua mata na o whalau whasaina whatau se whepankeke mse se keke pua. Mele walu te minei. Ua whatau mai tono o whala loa. O mana u whatonu ina le mtanga luenga o leo. Tanga luenga o le. Laisene pisinisi tapuni uma whala loa nei. Se i laisene. E le te tau na lato whaia nei a mionga whape nei. E watu laisene whatau ai o loa mo le manuia o lato pisinisi ma mea. A ua lato whatau ai ma o loa e le tala whenga i masoli al tū la whono. Ia, o tūlanga nā ua manatu ai le a moe ia sa tau pule lava ma le fionga le riko vana whapea fo i tau rumanga le tātou malo nei sa malanga whatasi ma le fionga le riko msina. Ina ia whaia ia inga whapitoa e le ngata e le paalele ma meo lo ofela wa i mai ai ia tūlanga o tangata e o mai aso taitasi. Ia le tātou astofia sfaleile lea e anga iai le tūlanga o le tātou waa le alu i tutuila. Sa whatara no ina fo i le tūlanga o tātou pe mita.
E lava ua talatala au lape sa masani na whawhainta i poti leo leo, i poti whulemai, e le tō te isifuru aso fo i lea. Ia, maolo ia il wha moe, ia, e wha talatala tu lava tātou taunu ulmele o le free visa. Pea maali ei tuila, au ia usa uni mele, asa o loto sa mona lua. Au al meta te pui fo i langa i le tutu sa umatangata. E watu fo i lea vanoa ia a matan abuse, take advantage a isi. O le so sa ma Feiloai fia ia ma le Feilau tusi au o le tātou forum. E fo i sa vea ma perestene. O le malo na ru, e na o whaapitoa mai ma te Feiloai ia ono le fifiria fo le tātou whainga malo fau. Tana noa whaasoa i mtau pu uma e manui ai le Vasa Pasifika. Ma e langona le nganga whanga i tia le whaavau na mailo na teimi ia. E saua i Feiloai ma sa Feiloai fifia i le asole nei. Whaatino iai le tū mau o le lango Samoa i mata upu uma e le lei e le Vasa Pasifika mo na taita. Tasi lava le whaafitingo a le anga i a maua le file mo ngā lue whaatasi. Ma maua le tūlanga o le Feiloai tei umo le Pasifika. Ma le manu lau tila na Samoa. Tātou o le atunu na moa malai e le tūtō tasi o atunu umo le Pasifika. Ma e tau fwena la mua Samoa i le tūlanga o le whaamautuina o sootanga wawala lata nei i atunu umo le Pasifika. Ma e o le sa whataunu ua inai le whono na inai le ofisa. Le so foi na taunu mai ai le pulenga al tātou Stakis mai Amerika Samoa ia ele ngā tia o se tasi fo di neo company o loa lana ngā luenga le lei mo Samoa e ala le awinatu o tātou tangata whai ngā luenga mo Amerika Samoa o laulava mau e siri atu le manuia o ngā luenga whaavai teimi i tutuila ma manua nei lo se si a meo le lalolangi. Mo mua e le leile tupe Amerika. Tasi tupe Amerika i o e la lata le tolu tā la, lua tā la ono fitu vat. Rono winga i le whātu Australia tu laulava tupe Australia ma le tupe New Zealand. Al tupe Amerika e te le lo na currency, exchange currency mo tātou. I le ngata i lea ia o le whaamautu ina lava o le ngangana tata Samoa ia martulanga o sotanga no tolsu minute e le mamau tele atu alatu ai tutuila pe ia lai Samoa ia alatu le Australia ma New Zealand e latu fe mo ia tole mea asu solo fale kalapu ia mataunu i mesa le masani ai tatou nei se mal fai unga fai le mese local fal pui ale ole na ia tu low lava ua fano le ala e tau te vai e leila loifo loso mon tupu tino maali liu. O mantu e whaafo i malitato o tunu. Tiutu le malo fautu atu, ia e meise le tūlanga o le puipuina, o le soifua manuia, soifua lau le lei o tātou tangata. Ia, le lana whaiwina i fo i le whontanga le nei aso malitato Stakis, le nei pulenga atoa, ia malwha moe whono whapito malkapenete le aso lulu. E fono le tātou pāle mene le aswatai au, o lea ua whātulangaina le whaamoe ia e whaaua wainga luenga le tātou pāle mene, a wā le whaamoe o fono uso Samoa, tulanga masani pe o nei pēa tātou fono tanga i aso ma masina taitasi. Mai o le a whātulanga i pēa le tūlanga o le whaamoe lea, nei e whaaua pēa le whaangaiuina o le tātou pāle mene. Ia me se fo tūlanga wā le tau e veino ngā luenga mo le Palemene, i nei fwoi masina. Ia, na manatu lea lau Tusitala o tātou whasisilanga na, manatu o auto malamalama uma, i le tu e tau whesiri fwoi sesi, i le uma malama lo tau whina ngalo wale, pa moe moe o tātou ngā luenga. Ai mo le atu le ngang whaftai tere Samoa le lea fiafi, ia, tau awe me ina o le tātou polkalame, ala tātou talame whasolo. A foto leva no, tātou au Tusitala.
Ola mtau. Ile iau fia ilau saunoanga ile nei. I tūla. Ai o teilo ola mtau pufa mole lau fionga. O le tai au ana le lasa fono ai le tu malo fasalele angai lua. O le ua mautu vo ila ia le fai unga le ale tu malo atoa sa mato awai atuai. E le mana na o ila fionga ia mangele se katifia o ia avea matai fono o le ofisa fono faavai o le tu malo la o fionga. Ia o le ungala le ua taatia ia le fina ngalo le tu malo. O le ua manato le a savalia mai la o fionga. Ia e momoli mai foi ia le fai unga wa au tasi ia le tu malo. O le fesili la o fionga i le taitai o le atunu. O le asau sila ia i le mata upule a faasale le anga fa molmol. Le utei loa uma o na sau no manino ia i la o fionga i le vai aso o mawai. Ia e pe wa ala ona toe fesilingia ona o le asa faile fono le tu malo i le taia ona lila fa molmol. Aftai o le mea siri ma le tāua. O le la fa pea mai mate whiloa. O le mea mānei ele nā. Manatu na ona whela ua i aotala. Aere i eise teimi a fio mai le pa i o le tu malo. E wha malama atu fo le pito le malo. Le tu malo lea. Tasi le tu malo e ese le malo si o le ngalu o porkiki. Na ia fia i tonu. Mai e le la titi le mea le a fia o le o lo fifili atu le malo. Taula na fia mai la to umai fa tu fo ese tu ala lo le malo. Fa malama tu ngalunga lea e le o manino le teimi nei. Awa tato vai na social media matua inga le alu. Te le ia le mele o mamla mai le tu malo. I le vai, tilo, tangai, ma le mea o loa ngai i le wha moe o le vasidi. Po au fia umale tu malo na tau pule pe nau iwa. Wai le nau iwa le tupu le wha velave i a mangele. Ai le ia leo mai si wha lepo o feo ta oto mai i le fina ngalu. E peo na whai atu. E le whai tu au. Pe whai ele malo se whai unga le anga i se tu malo. O le lava na watu le vanoa e wha atu langa i la tau. O e fia au ai i le tāpenanga. Bod whiwhirina o te fono. Ai ua lava lau saunonga te whape mai o leo mai le tu malo manea. Mai se matu whale. A mai mamangele ma mai la tau na whai au masusu e ngotua inga ia. E la vea ai le o le whiwhiri atu le malo. Ma le mafuanga foi ua le toe whiwhiri einis. Ona ele i apalai le lato sui whai pole. E manino ama malama tūlanga lea. Le whau te vai atu lava i upenga ta whainangi. O la hoi whinau mai sa apalai. Ale manei lea. O le a mai lato na whai ele interview. Ma mai le lato maulanga o le kiri i vātu. O le wha maunga na mai ele. Leo panels. Ai manei le na tatou ngona i. O ne la fio mai le pai o la ingsalva lasi. Wa pe whapito o ngawha ia iwa le mtau. E no mai la ia. Paula vale o le mea o te mana o turi matai. Aua nei wha apolo kikia. Le wha iungo le mtau pu nei. Te lo lava o le tele ngalu le alu. O le lava lo lo umai lava sui o le chapipi. Ma sui o le fast. Aua umo na whairwhainga wha vai le vanga wha whai. O le sui, o le vaenga wha au whai le fast, e teita ia le bloketi. E tau foi lana longu sa ia le pule mamaruari, in whai pule, whaing wha vai e wa watu. Ia, tati eila ia i mole nei teimi se i afio mai pa i le tu malo. E no mai le matu wha le wha mamalama. Malo whaftai lau fionga i le whamanino nga fo e o le mta upua le tu malo. O le sia o fesili whamolmole lau fionga i le ile Palemia. O le tofinga lea o le loia sili. O le ua pe wanginga na mua tu lava o na break atu el newspaper le Samoa Observer. Le avoi lau whamaunia mai lau fionga i le tula. O na tula i mai eila ia o ni fesili walangalanga ai ia finangalo le mamalo le atunu. O na ile oto e namalaina. O le afionga ia maunga. O se tasile o lo ia sa tu malosi.
Mo mata upu tau le whamasinonga vaenga whaupwhai al whatuatua ile atua Samoa wa tasi. Leo wa tōwhia vea ma loia sili. O le fasili lau atu lai mai lau Afioga. Ia, po o le ase pe whapewhia o na ensua e lau Afioga. O le atu to atasi ia whai unga whai al tamaita ai ua tōwhia vea ma loia sili. Ia ai leo lo o manino lava mai le o tutoe nātia foi. Ia lona awai lea i le tūlanga lea i le whina o mta upo al vaenga whaupwhaia o le itōwhia whamonmoli. O le tōwhia ina o le loia sili. Ia mise lau teimi o haule teita i almta ngalu ngama le vaenga tonu le eiti. O le tangata e sili o na abe il whatuatuanga le vaenga whaupwhai. A whai e te whatuatua ina se tangata o le ana tū mā lo o le vaenga whaupwhai i ana whautuanga whaal tū la fon. O le tangata le nai biki. O lona tiute ma le tau a venga, o lona tū tō tasi ma mea, o mea nā tau ia te ia ma le whautuanga sao e tau na mai. Mai o tūlanga whaapea, e re mawhai ina e nofo ma piki mai se tangata e te le lopo ai. E te tauna e mauti no le lei. O le tangata le la mai, e malu ele malo. Mai e lo fo e sao umana whautuanga e whemai e te oi. Ma le tangata ua lava i e lo whatuatuanga. Ma le ala nao o whiwhili o maunga. E re se maftanga ana nafi. O le tama whanau fo e le tunu ua lola na tautua le malo. Sa iei fo i tūlanga o le eiti mo mua. Sa iei le NPO mo mua. Ia e te tele fo i mena te tupu le nā teimi de māfua. Ia o na vāl fo ngā va. Nā rulolo ia whailana ofisa na o ia. I le vai le malo ma le tangata sa tua i le whainga malo. I teimi o whaafita uri ma le whina wino malo. Ia nawa sa uno. E re whailana o nofo e mai se tangata o te masaro saro iei. Wa foi le lau lo le tangata le sao, whamaoni, mautinola na whautuanga le la mai. Sa manui elvanga whaufai. O le wa se e ma le malo. O lona winga, e le aisa na whautuanga se e mai le malo. Ma o lo lea tertonunga, e la vala ai ui eita o lumanga o mea uma, whamoe moene na o le tangata e whatuatua ina, e le whainga malo. Sei whamanui ai lau Afioga ile Palemia. Whaaftaile atua wa taliu mai whanua lau, whainga malanga mai tutuila. Ai o le fasili mo lau Afioga. Le awa mamoli atu le whaipule o vaisingano lua e tau wā mo le whainga palo tala i titi. Ai le ia loa ia le whaalea o ngā ina o lona no fua il Palemene. Lau Afioga was fulu tau sanga o avea oe ma whafonga whetalai. E mawhai ona whamanino mai le proceso le avaenga. Whamanimole lau Afioga. Ia, nā sao tau si le fia o le aso tō na ina mamoli alo i atu ai. E Afioga motu pua Henry. I le vaenga whai, whatuatua i le tuasa mautasi. Ia, mai e le se fufuanga na whatuatupu nei. Malol palota, anga i mai sui tuto tasi e to lua. Mai singano no mela lua. Mal sui si umu. Na mana na olo e o mai loe e join the bang whawhai. Sa au tau fia. O na ilo na mafu anga se i seto le leile malo. Mai a yeile te misa o le leile whatulanga i tūlanga ia. Ia ia ingol tula whono tū mau. A whai o le te tuto tasi. Awa e mana o lo e sui lau pati, o lo awa noa tu la fontuma. E ei o na ulape. O lea e whaatali merifono u morol tato press conference i o na walore le whaatali merifono le. Alvanga whai whaatula i nta upu le te fsili ai. Alawa ia ia na manam lama vere i whainga pong saa ele. E le Afioga le li whai pule lana whai unga. O lo na winga a whape o lo na whina ngalo lea. Te loa e ilana whaambāwaenga e whaitai au. Nā wanoa ile o lono na fōal tūlanga lo ia. Mai o lo whaatali nei a mai anil tātou whono tala noanga nei
tatou press conference. Iona iloa wili la ion ta upule mo tae le fionga le fontalai. A le ua mai ana whaatino lona finangalo, o le finangalo le tumalo, e saulo i nei. I le fast te whaatulanga i ona to finga. Ia ma avea lo matangata sui alo ia. E le toi umain mele o sa whairungo lau papo fe punga iei. O i, e mautino ai le tangata ua sangatonu lona finangalo. I re ngalo pe sua lua pe ti e rungo lau pa. And don't go where the tree falls. Confirm loa, whatau nu loa. Le lau whatau nu e sui vaisingano lua. Mai o te loa e whailan na whai unga i le aso ata e fua le polkalame a le fionga le whangatalai. Whaftai lau fionga, lona lua ofisili. I le tūlanga o le telo mata upu i le aisa. Po a whiai a matai o na whaia drug test mo public servants, whaamule mole. O leo whasolo. Leo umana Faasalalau le fiso leo, fiso fui mu, o le whasolo. I le tūlanga o te tele, ia, o le mea te tau na whai. Mai o umai a tato uma, everyone. Tate o umai ta pe whiura le paruni, pe futi le lauru, pe futi le po wisu, po ferme swipe pare mea. Ia, o le whamai mora na. O te whaftai atua le pelestene le au whaita wale la iti le tunu. Le wawai atua mai le latu la lango. Io, o le whamai moere na. O le whamai moere na. Ina ia la lango whatasi. Langa e ei taxi mauti noa ia o lato ue whaongame ia kiriva. Au alane ira vea i lato ia o soli tu la whanu. Mea fia ili maa vea vele fua. E i lato o lo whatu langa atu le whamai moe mo lato. O le tau pule atu le malor si tanga mo ave taxi. Ai ali mai la me whapea. O te leilo la pola me la whai tūlanga lea. A lea wa umana iei le fufuanga. E tauna iei si tanga mo ave pasi ma ave taxi ma mele mo la tau. Alo winga irki kupe wave lea wa kiri vair mele o whakuri ala uri ir me la vai atu. Ia, nana whapena atu. E na ngona foi le nganga whawhitai o le whai mai nei Samoa le whono te le lava to ina umo le kalesia e whakasa e au fia ili lalulangi atoa ma Amerika Samoa. Sa whain matou tofi an nafi i matou wharsai ele mahotu. Sui lau whaalongo le approach a whai whiau. Ua la unga mai le au talavou ma le kalesia e warn i le drugs. Ma o le mea tonu le sa mo o i whaalupe o nau mati. I le whainga pā anga le malo ma le kalesia i se taimi la tau te whaonga ina i le pule laa. E la unga i le upu le tua e ala i whala u whasaina ma mionga matanga. Ma e muli atua i mo ngā lofa i le sui o le whono le nei mai aso. E ngā iei ta ma umo le kalesia to ina Amerika Samoa, Samoa nei, matunu ma mau ma Australia ma New Zealand. O le anganga le o le tatou malo. O wa fo e ururu mata fo lau. Le upu fola ela i fo lau fasaina. Ia, ana isi matou tofi an nafi ia langona le anganga whamama venga ma le anganga o le ua apo e le kalesia. E le ngata in whai tau tatou daily reading yaso. E tutu mai eila ma le mea lea e tu langa le au whai keke pua ia ma le au whai pankeke ia. Ma le ulawa vale ia e whai i whaala whio i mele o leo. It's bad. It's really bad. Ma lo fa tsai sau no lo fionga e fa sile do tulanga leo Faasalalau ina ni si fo yo wa si Faasalalau le filfilio le to fa apule su tulanga ile to finga le sa yana nai ai se mai o leo fo ye mai tawa tele o pa ele o fe le sau nanga le fe finai se mai se sau nanga pe fa ma ni le tulanga le Me al ni tate popole le mero le tala oso tala ole a vorestala. Ele sa ole a mau. Ole loma lau fatal tanonga pesta to sisira mai. Pesta is next on the line. Ia le la toso mai le mele i lunga. Ele i whaia sa ma utala ma lau whanau le po la lato fina ngalo. Tu lau la valeu o mono whaftai ana nai. Malana fwea au nanga.
Ia, e tate o pel tūlanga le ia se si wha pe ato toa. O le whaftaina na la unanga I mea unu. Se na tala. O te le I whiwhilia le to whaia Upolu e vea ma press. Really, le tato press secretario. E le ai, o le wha solo po o tangata tonu e tala whenga ei. Nā tau o whainga luenga le teimi nei mo le wha moe moe. Au te le lo hoi po o air tū lau lava. O le ngutu oso tū lau lava. Wa mafu aina se fua nā tala. Whafonga me le tunu. Ai le sa o le ma. I le vaenga lava le ua e sao noa ia I ono le pe e liki mai whamitalaga. O le se silisila lau whianga mani. Po se tō wha lau whianga le me le o le ui mai o whamitalanga ia le pe e liki mai tua. Au tangata whainga luenga le maa. Ia, o lo o turi matai pea. O lo o turi matai pea le tūlanga le langa I maa ne ane le tūlanga le mo le tunu. E o atu leo e pu e mai le au main distributor I o le drugs. A mai ala tō telefoni. A lai tō tonu le warren no usaini e pu e la tō. O la le mena. Internal matter. O la lono winga la I leo lai tō tonu o la tau I drug stealers here. O la tō le next on the line. Ale le angole mea. E alu umai lava manato o le fa solo ti e reita malo. Ale tu pito I siri na danger mele. O le otu leo le fa tali mai. Tolo le mele na vea tamalo peniamina I o. E la tu peniamina la e mal tamatale na fasiotia. O le mena e o I meia. Mai o le ungo le tangata na te fa la taina le malo. E o la woki. Ma tō te le tu mamaina le mena lai whai suasuenga. Tō lua nisi o leo lau whai suasuenga. Aua ni whapese si le maua. O le telefoni na transfer ina I le me le telefoni al tangata lea lau maua. He will be out soon. Ma o tangata nei, thaunu moria ma veka loka. Whatever rank they have le viso leo. Tangata nei, o lo lato whaia le lango ino me se le tunu. Ma leo o matei tū le leile o viso leo I matua I focus le leile mele. E tencha mo leo uma uvela o whana umale wha ve ia. Their name is on there. Because they are restricted, armed by the police. Alana le mele wai, wale ma se me toi malu. Le foi matei tū lava I lato o lo whaia le mele o le mama I tū o mele malo. Le o whai atu o le tangata na te wha alata ina le tunu. E o la wafu. Mai le se me fau. Le se me fau mele mai o le lava turi matai po lale aua le taun wha tontonu fo lau ai. Ai eini suinga mani mita upo ngongo. Tato forum le nei. Mai tō fisiri e watu lau tali. Wha mamalama, wha marino. Tasi ai leo le mea saol tala saol na. Ia leo se uma le mele tupu maitua. O le ae le ufuwa se tapu le obsefa. Le whai ia. Ia. Tu wai pea lai whai pea. Hei ama se ngau alofa ngau mata wal mele sa. Fai foi whamtalanga, fai se sini. O manula I al malo leua e sao noi le whewhine I to lua. O nisi o leo fau po ni leo tuai a po ala fo ini. Tuai. Some of the trusted people say maua o te whaalia ingoa. Mai sole. Ana vela o whatanunga komsina suspend. Fai suenga. Maua, charts whawhalpui pui. A vese melutanga alwenga. Leta tau unta intangata whapea la tu te whaalataina. Intanga alwenga le leo. It's dangerous. This is dangerous. Tolo melena o inai tamo mo inisio malul malo na mali liu. Me whapea, e atu os whainga lau whatali mai. E whatali mai na o lima le ai. A tali mai ma upenga lana leilo lea, upenga atu leo. Oila le pito I sirio na leanga le temini, o se leo. O le sa o whai to tonu, o le mtanga luenga o leo. Ai ona whaalata ina le soifua o leo atu e whainga luenga. So I will, oh yes. O te whai loa, ma le whatu te le toi alo al wha laulonga o lato, uma nei whai me varea. E lawa no whai atu, whale o tangata me tautia.
e ua avela o whatonunga i le lo ia siri faule i nei, o ta vale o i fale tupe me umata sei umamai, tupe palpala nei, na e ola ma whai lato sa o tonga i tupe le tunu mei e tauna mai lalo le malo. Te ilonga paulo la o ingo tangata nei, te fought Samoa is a free nation for drugs, le ai. Aua leo lava vale le mele tau te aru te min nei. Oi la tau e o mai e whai anga vapea, ma sa o loto, Samoa le tunu e sa o loto, in tangata soli tu la fono vapea. Ai o le wha mo i mona leta pena le te min nei. Sile tulanga le sifulumi diot na vai lena mai ni usila mo i tumalo i le vaale na paulia. O lena ia se fina ngalo se taso tina fai pisinisi mai la fia onga taftoala. E le lava le se leni langa e o le soifuanga atoa. A lena maa ua i Faasalalau mai le tio ni usila. E na o le sifulumi diona na talo sanga ina. E le whainga malo lena se mawai atu nei. Le fionga le sao whapito. O le fesili le o fionga, o fio i le toa whaalo o fionga, o fina ngā loa i lo fionga lana le wai pale mai. O lava lea se leni, po le sa idi abano mo, nisi se leni mo li, o langa pia o le o langa antoa le la a taia i mana i tangata i le a fianga le. No walua i tua i tawhito ala, e wa aile tina le na sau e whaali mailo na ngaule malie. O na ese whamanu ianga alitu mano, ia i la toa fitu langa tau fingota. E se whamanu ianga li tu mano i afianga pisinisi. No wale vailan pisinisi sa ole. Te lele afianga. Mal mele whatulanga le malo. E se whamanu ianga mo tangatai tōtasi. Se whamanu ianga mo pisinisi. E la le utua mo tauna whaalu mena nei umal masina nei. O mana allocate lei every personnel. Mari tangata matua tau tamatiti pepe. Lau vai vai. E o voi lai tūlanga i pisinisi. La whau vai vai. E Afia isi umu ma safata. E mātou teo mai to tonu. Whapertala na 10 miliona leo umana negotiate for now to start up the negotiation. E na mafono mo Winston Peters o le ministale na Foreign Affairs. Na utar sanga ya Winston Peters. O le olanga atoa la no nofo i tātou mo le vaalea. Tauna full compensation i le mea tāna whea ngai. Pole o mai toa e wese lato waa e whaise a wala le lei. A wani te le isa a fianga mo le sisio manga. E lai wha solo is whatara nong. E istu pe muri mai. He assure me this is just the beginning of the 10 miliona lea. Ai o mai whai ngā malo i to tonga. Wa umana whai ngā whono ina le whai ngā malo le fionga sa whabitu. Nā le 2 miliona e ave mo sa whata. Mato mai lo sui whai unga. Ave uma le 10 miliona mo le tu malo sa fata masi umu. Ta tiam tanga luenga le malo se tu saule stupe pe su fa miliona le muri mai. Ona fatu langa le pui nga luenga la vea i mo sisio manga. Ai mo taimini nei, fa mua tangata i le mana onga la ia i le taimini nei, that is our priority. Mai fa mua le uma le masina le nei o Ianuari. Ele distributing al tupi. Muli lo fionga o la tamaisa te me mo se komsina mtanga luenga malo ai pe fia vo ini solo tal sanga 11 no malanga falolo pa mo. Sulu mai la tau na apalai. Mai lo fa solo le lo longa te mine o mali lo longa al pisasi. A le fa solo le lo longa al pani mia mal cabinet. Ele le titi tato to finga le. Mai te tauna mate tū le leil tū langa sao e taunta o toi. Ala wa umana mai le these questions ale whai peno la tō. Ai olo fitu na ia le ani mi au nei marka peneta e wha tū langa le leil me tau na ie. Ai tātou talo ia mo os tātou komsina le leil. Ai se tangata e mwhai ona ia tū lai tau aven tanga luenga o nei tai au sa when matou. Lotu whaftai, a vela ua popoinga. Aua nei ngalo, tanga luenga lea, o le malu o le tunu. Malu i whafo o malu i whale. Nei whatalonga i vai i se siri mea umana asa e le mau komsina mo mua uma, a matanga. A mata mar komsina o leo palangi. Saule rua komsina Samoa i Alfonso Philip. Saule to whala vetu una sa lio komsina Samoa. Ia sau ia ngalu a Sani Schuster.
Sau ia ngaruvao, sau ia timani, sau ia asi play clock, sau ia fau ia lore nese, sau ia fau tai o alo, e o ia longo le na lua tu nei. E le te tau, ona whata malas komsina e piki e te min nei, a leu tō vai e. Fesa e le aisa nei sa tau na whai sfuru bosu tau sanga te ruai. E la tātou tau atu ne tau fofole me o tō tō ano le mea. A leu tō vai, sefe pankeke. That's how rooted le mea lea. Whakau whakasiki ke pua maisa. Paisea, o mina tu, leisa ngā luenga na whaia. Ne aise o eva aipo lar whai unga tau na whai. Aisea, u whataringa toli. Ai nisi o susuenga na mai o Afia, nisi o maro o mai. I reto e tau mua alo la uwhai unga man mele uwha solo. A mai umai lunga se tatou vavai lango i le e le lei e whai ngā whai unga lo fiufi. A le no mai tau ina, sfur tau sanga te lwai no o mai li potia. O no winga le ise mea isi minista mua sailo fisa o leo na whai al mele. Na ona pepese u malosi le isa alala to mena whai. Wāti reina poroka aisa le tunu. E le lau tatou vai e. Oi le la mua. Sau o lesi o quarantine. Oi la mua. Sau isi o tiute. Sau isi o fea. Leo, mau atu isi tulanga tofi o leo ula aisa uma. Trucks. O le lo loto na me leo tatou voi. E la tautonga fiti e tu nei. E tatou ono sa ipea. Somebody has to sacrifice and start all over again. Le foi mai tau atu le. Whaleia, i se vavai. O lau whangota i stangata i o mai tau nei. E le to e tau mua alo le malo. Whale o loa o mai ana fie kiria se uma. E watu foi la vanoa le malo e whaia i ati na ema mea uma. A leo mai tau atu. O i la le. A o i o mai ita mai tia onga. O i o mai ele atunu. A se vavai le mele e whaini. Le ti o te pasi mai si tae o i tangata o sisiva o whale kongu whai airu mainga. Ia, o le mela le. O pei o le tano ava. Wa umatate o tano ava sa o eto ine whaitala ma upo le tano ava. A leo kango ava i eisa. E le to e tau mua alo le malo. Whaftai mo lewa noa. Whaftai o lewa maa ua tol te leo. Waenga sa fifasili e lewa maa e ona e talima e sa noa ye. Tasi alala ta fesili wha mole o le kuko. Waenga le sato wanga e tutuwila e whaptai o le mai tau watu o le amalanga mai nei. Ai o le tūlanga le tato submarine cable. O yese wha mo le malo e toi au mai i le submarine cable li lalo le malo. Wa ele ngatanga le malo e o lava i customers o lo complain i le service o lo au mai e company nei e luolo o whatinoa i le whamole. Moli mau o tau. Moli mau o tau o al tato internet. O le ale coverage le Samoa, moli mau o tau. Ele e whatu e na o se tala. Witness o tau. E ale tau o le mele, ele uman whatau le teita e uma. Ta uma le 4G, ma le 5G, is that real? O nei le so na o whatu nuina ilmin staff so ta inga. Na talo le fono whabitoe o mai shareholder ia, o UTOS, o le nupi wha, e ma life insurance na Samoa. O la tauna le wha pe le shareholder i, e ma le Vodafone, e ma le Digicel. Se mai se taranopo fere ta atier keipo lea. Talo o na wha vael mene nei lua fesu val, lua fesu iwa. O te le iwa ai wha atasi wha asui o le pale mene i se talo se tupe. O le tato keipo lea. A whape foi la le mai o na whape o private companies. E tauna mai lalo nupi wha po lalo le life insurance po lalo le UTOS. Le la wa mea la stofi vaso ne whai mato fono vapto. O le whai ungol mele nei, toi wha foi mar keipo le lalo le malo. Se ser wha upunga, se ser wha utautanga na whai ei. O le whai mai e leise malo si ango le malo. The government has no capacity for experience to run a cable. Ala la mena whai ei. A mena wha alwe le malo, fitu su 5 miliona e developer i keipo pe wha pele i loa le malo whai. Ale wa umana avele pu le tangata tu lau lava. E ia ala wali ile au service provider ia. E sa wha whai lunga i ole o seia lo te sa wha whai le retail. O la wha maoni o le mea.
Le o mana ave la ufato nunga le vai aso le nei anei. Min staff so tainga o ea uma mai ame nano mai lai whailfono e ta pena le pepa wha atu la fono le malo. To e wha fo i mali keipo i lalo le malo. O ma fo ina ufato nua le aso le nei o e vai uma le mele sa il post office, le mele sa il telecom service o e to e wha fo uma le fale le na e ta pena ile so tainga e tauna to e mautu mai le tato telecommunication. E vai le se tato fale. Lau ave le Vodafone le fale na whaatau ese e Blue Sky. A watu o le tato sa ke liti, a watu o ima ese tu malmalo. Whaatau le Blue Sky, to whaatau le Vodafone. Le ese tato gateway. Lau ai fiti le mea. A tu sa meme whaapel tato telecommunication. O tau sirfila o tau temini nei. Cyber security and cyber crime should be the first priority in malo. Wa fa wale to e malu tato whamtalang. Alfa mo e moele na e to e fo i mele malo. E wale mele le tato digital TV. Tu low lava. Tau fo into e mai lalo le malo. Fua o mai meia o a seta le malo. E controle le malo le tau tala fea ngai ma le lei mo tangata. E le la walu temine o tau fo dinga TV1 le paying o to meo titisa. I le digital TV. Tau mata mo o tau. Ona, tūlanga, bisinisi, private. E mai al tātou wā. E whai al tātou wā whetau stau siai. E whapela tau ti tai tere nā rinta puni uma in the lock system. E ta tala i fōre digital. O le anganga te tauna u le malo so sani moto. Whaftai lau whionga o lau whesili whamolmole. O le mta upule i le tōwhia o le whionga i a fui mapu au. E avea masetasi o sui o le komisi o tangata whainga luenga al malo. Lau whionga o le setasi leo mta upu sa tele na whete ena i ai fui i a le o le tofinga lea o le conflict of interest. Ia e pei whai ona i le mta upu i le whionga i a tui le epa. Ia e mai se fo iolo nalo le sa tula i mai a vea ma ofisa sili o mtanga luenga o tupi tau sanga wa mawai. Lau whionga o le tofinga o fui mapu au e le tai fasili ngia mai tala whea ngailo ni tofinga o no anga waa ai mai se fo i o to mai o lea fo i tamali ai pei o le mta upu o walanga langa. Pele ai sila lau whionga o iaise a ia fete enai i le whionga ia fui mapu au. Ia e mai se fo'i ia le whionga ia i le sui palemia ia toi lupe wha mole pe mwhai o na niha. Ia, e moli mau pe o tau. E ia inga e te tau no tau sila ia le mele tau vase mele laina le mele po fe ave i le conflict of interest. O le toa whingo fuinpuao, wana o ia o se tangata whainga luenga o komisi. It's only a member of the commission. O lai iai le taitei whono o le komisi. Me mo mole na. Lona lua, o le ese senga o mei e lua, tu lau lava fo i le mea sa pisai fo i atu le epa malonalu. Ia, o tu langa lau te tele na, o le pale mea o le tama, ai pule le tari i tupe le tunu. That is a pure conflict of interest. Mai, e mawhain wha atu langa o le tama i lona tali, o le mele, o toi rupe malon tu o fine. O lona winga la, o la Faasalalau i la so i fuanga o puni puao, e re mawhaina mauaso na wanoa i me va pe fatula. Al mea mi o tonu la vaia, she is only part of the commission. Tau awere ngā luenga, al wha ataua ngailo la o le pule, ma le Palemia. Whai o tau le whaamsinongon mea na. Al tūlanga la vaia, ana wha pēla e sau nei wha pēa o puni puao lau te whono. En tau tala wheu ngai leo tūlanga lea. A pēo no whatu father to a son. It's a bit different between brother to a sister. A ese whau mtanga luenga. A mtanga luenga ia le tātou te whiringi el teimini. O le mtanga luenga tu pito le malo. E reini tu pelo te al bisasi. Pāua lato whai unga o le whiriwhiri e tangata whai ngā luenga. E whetau i mo le whamoe moe. Ki whiringo tangata whai ngā luenga. Sili muli a fa muli. Sili tulu. Na le sa sili la whionga ia ai na esa no mai se e to taliu mai
mai Amerika Samoa ia ona mai la ia se tali fa mon mo e ol pasene anu pi fa mon mo le la hofionga Ua ke kere o mano rol pasene. O lo iai por kalame whatatia al tato mano I le lawe ina o back to school. It's come out pretty soon. Te musu e ta watu te futo o Faasalalau skala se. It's not only nupi wha. It's not only nupi wha. O lo iai le mea o lo fufu al tato mano e tali atua I le atunu. Whamama venga moa onga, whamama venga mo soifu malo loina, me umalava martau soifuanga. It's going to come out very soon. Ele na nupi fala alusangi vona nupi fala sasa pala ya kemiu. Patoleta pena le taimi nei el tulanga ole whamama venga mo tato umalava ile ya onga. Te lolo nau lansa tamaiti, me pasese tamaiti, me lansa toina me vapena ya onsa. Onsa I laeta pena, te loa lava o laeta pena le tangaluengo tupe. Ai leo te whai atu. E ile si angale le ilai muri mai. Ana wha pena atu tau te pēse iam tau tau mā te ia polea. Ai ona sa I se I tātou tau nuu iai ia ono tau sisila lea. Tātou se muri pa muri. Whaftai la vai lau Afioga molo a manua. Ia. O la ofisili fa mole o le tulanga foi le tato wati na ele le maketi savalalo la Afioga ia le mai tau watu le wa amata na mai ape ua iloa se aso e talalo ia le tato wati na ele fa mole Matou fono nei mal minista mantanga ngol sana si e tatau ona mai io le I latou le occupy na tato fale avela vano ia I latou wati na awane o vai atu o yeini fai ngā kengi pon tangata po se kamai poni pisinisi o lewa na mata ala atu atu fo te whao lewa noa lea. O mana avela wa popo inga na nil minsta ia male tanga luenga sala si. Nona lua o le ata pena whaatasi el LTA tanga luenga si siomanga tanga luenga fai ngā whaiva ia man tanga luenga sala si e toi whaafou ato o tatou ka pakale tua. Toi whauisi e tatou whale whaatalipasi le lei. Kiria e se male au whakau trucks ia vai o. Ai sau ator whare whaatalipasi e sau atau mai le I le whale ia. Au ana I toa iai se mea tasi e toi whai e whafo I nā lango I nā le tupo I ne whaafitau. Ave la toi to tonu e whalai e lako pankeke ma kirikiro ai le camera ki reira la whai kongo ma keki faulea. Ina I awane I tue tula I mese me whapea au whafo. E le tatau unto tue wheleu tato vaini le risk mo le lamati o mea. E ai o loo whaasolo le taranonga e tauna to resiol a toa le ka paka nai tua. Whaatulanga me tuai pasi, whaatulanga ina ia le ngata ina matango fia tato maketi. Ai le leil tato pa stop. Ia, mori le ngang whaftai tele, tato Tusitala, whaftai fo I moltou whatupu manatu le nei aso, mai se foi le tu fesiri mai. Ia, o le tele lava o le fesiri o le marino foi nao tato mtaupu. Ai mori atu le whaftai tele le tato maftanga le nei aso. Ia, Samoa malau mai mo mai, whamalulu atu se upu la vale. Tala foi ma tau whai pea e whamamalama tu lango le whamoe moe, tau whai e tu lava le ofisa o le tato Palemia nei, e whiunga pe statu singa, ma lau whenga luenga. Ia, o le whamalamala mai no tu lango o lo tato taranoa mwhasoai. Tato talo I le tua, las whalile a sau nei. E mai e nisi o fontanga le tato kapeneta. Ia na toi mau atu foi leo nisi o a tato whamatalanga. O li atu mo nga whai uma le whamanuianga, le fontele, le tauto ina uma, ka le si e whakasa, I le raulangi atoa, I Amerika Samoa, Samoa nei matunu mamau, I manuia lau tō whato whala inga. Mai mo mori atu le nganga whaaftei tele o na le langulango sua. E alai tau whainga le tātou malo, I whaafitau li uma ma mea ua tātou tau nuu I ele nei taimu. O li atu le whaaftei tele, tāpo inga mau Samoa I atunu mamau, mai se foi Samoa nei so se tawha e fia. Tātou Feiloaiga I se taimi o mua. Ona whaasolo e leo le tātou Polkalame. Ala nei tū la,
whamanui atu mai manui le whiawhi, manui le whona usu, al pāre mene le aso atao, whasoifoia mai manuia. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Skipper tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper tuna today.